Učesnik zadruge Marko Osmagčić 9. juna hitno je napustio reality kako bi navodno prisustvovao sahrani svog oca Franja Osmagčića, koji danas nije sahranjen kao što je ranije najavljeno i istaknuto na umrlici koja je stigla u Šimunovce. Komšije Osmagčića tvrde da je Franjo živ, te da je izmišljotina da je preminuo, što je zaprepastilo javnost. Međutim, tu nije kraj. Markov najnoviji potez ponovo je šokirao naciju. Naime, baš u 16 časova, kada je navodno trebalo biti održana sahrana njegovog oca Franja, Marko se u velikom stilu vratio na društvene mreže. Podsjećanja radi, nakon vesti o smrti oca i Markovog izlaska iz zadruge, on i njegov rođen brat Mario misteriozno su nestali sa društvenih mreža, a nisu odgovarali na brojne pozive i poruke. Sada, baš na dan i u vreme navodne sahrane njihovog oca, Marko je ponovo aktivirao svoj nalog na Instagramu.